drzne, talentirane, obetavne, polne upanja, polne zanosa, polne ljubezni, polne radosti, polne želja in polne sanj. Izrazne, pogumne, izstopajoče, drugačne, mladostne, igrive, ljubeznive, navdihujoče, ambiciozne, delavne in predvsem velike prijateljice. Taja, Živa, Nuša, Iza, Leja, Laura, Larisa, Petra Manca. in Ajda. To so finalistke Slovenske note 2020 in to so njihovi izrazi. Prepričajte se na lastne oči in ušesa 5. septembra 2020. In si izberite svoj najljubši izraz, Slovenska nota 2020. ko najdeš svoj izraz.